Bagi memberkati majlis, marilah sama-sama kita semua menadah tangan memohon keberkatan dan perkenannya agar majlis kita lancar dan diberkati Allah Subhanahu wa taala jua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Walhamdulillahilladzi sakhkhara al-laila wan nahar wash-shamsa wal qamar kullun fi falakin yasbahun. والحمد لله الذي جعل جنات الفردوس نزلا يتنافس فيه المتنافسون والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Allahumma ya Allah, ya Karim, ya Wadud, kami merafakkan rasa kesyukuranmu kerana telah mengizinkan kami untuk berada dan menghadiri majlis peluncuran Road to Leon 2024 yang disediakan dengan kehadiran Yang Berhormat Menteri Sumber Manusia menggantikan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Allahumma inna nas'aluka min fadlika al-azim wa alhimna al-ibda' fi kulli ma naf'al. Allahumma iftah lana abwab al-hikmah wal fahm wa amnahna al-qudrata 'ala at-tafkir al-khalaq wal ibtikar fi ma yurdik. Allahumma arzuqna at-tawfiq wan najah fi kulli mas'ana waj'al a'malana nuran lana wa lil akhirin. Allahumma ya munzil ar-rahmat, Allahumma ya fatih al-barakat, Allahumma ya Allah. Tuhan yang Maha Lagi Perkasa, kami memohon kehadratmu semoga engkau menjadikan majlis ini sebagai satu wadah untuk kami bersilaturahmi, bersatu padu, bekerjasama dan bantu-membantu di kalangan kami keluarga besar Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Kerja Raya bersama Yayasan Prihatin Nasional demi mengukuhkan serta memartabatkan lagi peranan penting negara kami Malaysia di persada dunia. Allahumma ya Allah, we come before you seeking your blessings and guidance for the success of our project. Grant us the wisdom, strength and clarity to overcome any challenges we may face. May our effort be fruitful, our teamwork be strong, and our outcomes exceed expectation. Bless our endeavors with your grace, and let our work bring positivity and benefit to all. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana, wa la ma yatba'una shaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin amin ya rabbal alamin.